Lungsetna an Umlou Hile kiti tusim ta takhat an ngai utin hiti tusim hi Lungsetna an Umlou Hile kiti ALASEM PA Kelvin Minlal Haokip hinkho tusim hin ibon ubin lunggil tain an ngai uti tusim anapan tau hiti 2007 lai chu hitan hijilai achun kakho uwa Assam Rifle Hawk School khana class 9 kana sim in kaloi ka paiseng to nom ta a chamdela hinkho kaman lai ta hin chule Lungset ni kholama hungrut pantil til kana hi ji chun nunga imu mu chu hoi kana sajin chule aching pe na khiti gel lai ta hin inu ipasa nga ching jole lekathim zo akana ti gel lai ta pha chu na hi hiti chun hin kho nom ta en kana mangin na hi nikhat in sunga bachakap na dinga gopel ka kisim pe lai ta hin kapin hei chale kong ahin ki podo in ka koma chun Minlal ina ano umillang ana pot hi o ke na emission feedinga sumhola ka chi ingi atin apot ta na hi kapi apot nungin ka inuwa chun kaloi ho hongba lutun ki honjong ahi dan dan in chakati omun nunga thu ka sei tawin a hile kaloi pan ka koma chun ahi hi e tujing ka chun Nepali nu me khat kamun a hoi dan chu halbe in job te ahin tin hechun kaloi khat pa chun ale to nin Nepali nu pi khat to nain mu hina ta tu chan a Nepali nu nga ahoi kholowa tin ale don bunin a hile kaloi dang ho chun ahung hlung tha hi e modo le chun nangol pi ding hi e ativin anuyun keiwang chu ima jaolouvin ama hokyo naw chu thibe en kangai a hile chom khat jovin kapi ung hlungin sum alo do kham kham chu emission eibol pi in school ekai sa ta na hi school ka kai panding ni kho in kapin jingka mata in hin thowin boy thowin tunni le school ne kai pande o hitan na uniform le na lekha bu hok su to in lang hitan atin hechun ke jong ka ki thowin ka ki su thingin ka lekha bu ho ka ki su to in ni kho masani hi je chun mata khati gong tan hi ke jong school ka thun join bel honging in assembly ka hin bol tawen hi le ken jong kadin a ko na chun ka ko ma ding nunga ho mel chu ka betan hi le hi che peta achun nemi pi laina hongun hi le ala uwa nunga khat chu ka hin bet num wal tan hi e ho za mi melwang apapun Nepali nu me hi chu kain ha paitan kalai ho na se nu hi ding chu kain ging mo paitan alam zot dan aki heidan aki von dan chu ka vevejing tan hi ichenunga nu wang chu ke ho sanga junior hin class 8 simin kenjong amin chu henom na kahin nei paitan hi classroom ko lu jo un kaloi te ni komachun assembly pe na Nepali nu chu namu em hoi dan chu emi nu mei hoto te theiwang hi poi kati na hi le amanin jong agi se nu chu hi chula ati hlonin kenjong hongai sot lovin amani komachun kiya dinga izol diu he nahin jol do than po pole na dei dei cho pi hlandin he katin kathula ta na hi echun break hong hi achun kaloi pa jong nu menu class achun anga lunin nu menu komachun amen anga dong tan sister na men khethe dingham tin anga dong tan hi le nu menu jong mi pha hi je chun ima asilama jaolouvin lungthing sel in kamin jyoti he tin han sei pi tan hi le kaloi te ni jong ki pa te in ka koma chun hong thlonin amin jyoti he tin han sei pi hlon tan hi ke jong kale ka sim sangin jyoti ka lungset na chu hong sang jo khatan chomlo ka in ama ka lungset wal je chun
Lungsetna kulsunga chun kahong balut khata na hi nitinin kalungsetna akibebe jingtan hile kejong imumoto moen kahong umtan kata sa chunga chun gulit umbangin kaning akitelin kadi khot khot jingtan hi ijipanin joti ko mapi dingin letter khat kahin jitan hichi letter achun joti nagin chat phalo hille nagel phalo hila tuni a kalungsetna thu nako ma kahin se hi ni thempi masat dingin kahong tawi joti ni khoma sani a namel kahin munia pa na chun kalungsunga imjo ho helo nang kahin lungset do in tunin nako ma kalungsetna thu kahin se jinge lungset ta in jalan nama khentum lowa kalungsetna hi nisan pi dingin kahong tawi kakita dan pe sanan hichile khamai mayin ima kasinom pun nepal pi dinga hile nikhat tumunin nomta in kimuto hitin kyolimite o tin kaziin kaloi pa chu kapi sa ata na hi joti hindan le chondan chu guthimin ka belhijingin hile ama chu mi phale mi kitu ba hi chu kahin mado tan lekha jong athimin a class uba topara apang jingin koi matang to jong akibop pon aloi minute bo akibop jingin hi ama wang chu mi pha mi khala lo hin aloi te ni wang chu khala hlon ji chun azole joti ko kisan ahin puiset pi kha hlon ding ham tin agu in kalung thima kanalung kham pi le yeng ji na hi abang bang le za dang mi hi ji chun patena ka tingai to ji in a hi le joti lungset ka chan kha chu ka ki oi mon kum jong om jin ken i chanin lungset jong lang kapin i pha sa pi lo ding ka ji chun lungkim nan hin kho khen mang jingin chule joti ka dei cha le ka hel chu school sunga ong ka thang paitan a hello koi ma an tapun amanu jong ichi ji chun aza achal he jingtan alang khana thu ki thang thangin hi le kapi koma jong chun thu chu ka lungtan hi iti chun school ki khen khenin inlam ka zonin ka bon ka khel in ka get chu ka siam tan hi le kapi hongin minlal insunga kha be honglu tadi o ahong tin joti ka lungset hi kapinun he do hitan te ka tin katiging motan ki phalam ta in kapi koma chun ka chitan hile ki mahin khonop sa na ding izat ka bol wangin kane ba ki pat kapi te sei ho nil ding juilo ding kan numpun apha hile ase hile kapin bolin ati chan chu ka bolin bol hi in ati zo si chu kathanop na lampang hi jong le ka bol ji ta pun ichun kin jong kapi nun joti thu a pi ein sei ta dem tin kalonggim the jingta na hi insung kalut na chun kapin minlal ven nanulu na pa umluwa panin tuni chana hin osang injong kaino khapun nako mana la set na ding imacha jong kasi khapui kipata a hinkho iman dibo ka deyin nangin jong na pk hi hitian hin sulu no moding jong kanata san poi ahin tunwang ipikati ding hitam na thu ka za ho hi zadang nume ka musi na ka se jong hi poi do manane ta jong le na khampongi ahin eima zat mama ikithende nopni hian lang dani hi jong le thurela second dan anomin tun nangin joti khu lungsil he jong le chun aboina ding tampi omi tun paten ki gelphan azole insunga boina ding hin sim do khana te ahin ti chun kapitu se chula di ka sal he jingin ahin la lungsin na akul sunga balut kha ka hi ta ji in bailam ta podo theju kana hi ta poi joti ka lungsil he wangin kapi alung ka su no moding chu ka gel le ha sa ka sakit tan chuphanin ka ki gel gelin joti hi masapenin loile pain ki pi hen lang hile thiljo se hi aphalam lamin hungkhe heinante katin
ako ma lungsetna thu ima sibe tulovin loile pai bangin kain gi pita na hi nikhat dukana thil chwa ka chi pe na hin lampi a hin jodi to kong ki suto hlon tan kani hlonin kaza hlon achan hi chun keichu pasal jip ka kitin ka kovin hai joti ka ti le amanjong hai bro ain tin kinjong hongo hotela chadon khop ta di te katin ada sa san ka puilut tan hi kini jong kong kyo lim thon tan joti tulai nu sa sa henam katin hi le amanjong anomi ti di hijengi na bro ahin tin kinjong henge idam phole anomi ti di hijengi aile ibola sul kai tingle tibe bo anum ji ham tin ka dong tan hile amanjong se ding ji lo su amonga ke hi mithi momong ka hi e se ding khota umle ka se ji bo hin adangin ka pau be se ji poi ahin tin kinjong joti tu khot kain do no me masanga letter kain thot chu nasim lo ham nuble da na hi jong le iman hin se hi be jengin katin hi le amanjong bro ka gel tango nang ku ki nahi a ke nepali ka hi ki na tulai mi ho jale na ma dikhen lai ta uwa ini chingai jong le hen insung mi te anup lo ule ikilung se na thon hi ka na le thison a ki chai bib ding hi e chule ikilung se na thon jong guithung de loading ka ve le eni genthei na ding bib hi ji a ima kain se lo hi tai akile se 18 bang nigel hi be in ahin ti ta na hi ichun kinjong ka hethim su ke yi ipi hile loile gol una naw bangin bang ke hai mil pu hete ong kati na hile amanjong henge bro tuni apat ka pen pi ku banga ka gelding na hitai ha sa ni hi hen lang nopsa ni he jong le ki gel to jing hete o ain ti na hi hechun kinjong nangma phasa nalam lama yum thon ding hi mai tan te kati na hi kima gelda na wangchun amasa penin ulena bangin kyumen lang hile kingai le kilung si na chu chungpatenin kedingin alampi hingong nante ti hi kima gel chu na hi keni jong ucha bangin thla izat am khat pi kongkibap zo nung thlonin tunwang chungpatenin kiya dingin joti kalung chena aphalam lamin hingong tante kati lai ta in November thla nikhat insunga ko umpenin kanaw te khat ahongin Minlal ko zotin na ko we ahong tin na hile kenjong anung kazui payin ko pam langa chun kakimotor hantan ichun joti ko machun joti ibitu hitam ipise nomne ham kati na hile amanjong bro duni apanin he otin na ko winge aje chu nangin nanaw bangin nigel in ni lungset momong e ahinla lungset hin kho kahiman compete helo hi ningai damo ke kada ahipon izale enamin aphalo zo hi ahintin kenjong joti ebola tununga hi cho chu sei ham thilso ho hi ikisanti mai hlonding hitanti kenjong kahin lungset ja nakoma lungset ne kamcheng kain thla kha hi e kati na hi le aman heo lesit chunghi dekip lalan lesit hilo hile tuni akona nomta ain kho iman khom londing hitai lesit awang ni lego chunga koilung thlaiding ham atin athi hongso do ta na hi ichun kenjong now chuti hi in pathen lungdei lam hi le in kho dinglon aman hingel nanti kati na hi le aman yinge he o lesit nawang ni lego chunga koilung thlaiding ham atin athi hongso ta na hi ichun kenjong now chuti hi in pathen lungdei lam hi le in khoding hlon aman hingel nanti
katin hile aman hengi heo pati lunglai na ichan thlonan dingin taw na manghite atin pathenin selung ahin heya keni kalung tuplon kamoso thel thlonan dingin taw na kamang thon tai ichun jotin heo ilung tuplon agui thun le aphan ijem ti a ki khen na kolni hong so te te kha le chung pathenin aphat sa lo hin te tin la khom hitin khat chunga khat thasepo hiti ong ahin ti chun kapuna walin kamethli na pot man ta na hi December thla hung thlung tan amo ho jong agam lang uwa chi te dinga a phat un lunghelnan eibom tai chu pharin ke jong a inuwa kholai lengin ka chi jingin zoti chu kamo agu do thoding hitam tinpo ka ngai to jitan ahin la aman heo chung pathen phasa lo chu bolovin aphai nanga dia ASA PA hile leset kon mong lang pi a uming katin kumsang som ga vai tham jong leng nikha le pathenin nangko ma ihin nung thut tho tho ding ahinai ati ji chun kamo thim ta na hi achi ding nivin liso pumpumin gari ko machun ka ke bai tha ran ta na hi ichini chun kapile ama nu jong liso lewin akap thlonin chuin achi ding konin joti chun landline phone number khat apn hichi number ahin ki hoji hite atin achi tawin hi nisi tabang le sipai ho le line akonin ka ki hoji thlonin damle damlo thu ka ki dongji thlonin school kai khom lai thu ka seji thlonin ka nuji thlonin ahin la lakha jovin a line number ap chu achi tapun hi iti ka kolwangin achi the tapun genthei ta in apul ka dovin kama mauta na hi hijawa patchun kumkhat hongwal tai ahibangin joti ka lungsetna chu kamil thei tapoi 2013 kumachun kalung amon thelo phanin kahinkho mandan chu kapin amule aponat walji in delhi muna children home ko ute ko machun dingin e soltan hi chu in kinjong delhi tolpi zonin hui kongin kalengin delhi tolpi ka go chon lutan hi chu in airport na ka un ehung lam donin na munhlon ka zon tan hi nikhat kalung amon thelo momong phanin ka upa phone ka thumin facebook ka lunin mi ho profile picture chu ka belelen chuin joti tin ka taimin ka holtan hi le kalung se pen joti chu kamutan hi ka ki friend hon lo ji chun a pet penin friend request ka thot pai ngalin hi le solovin ahin accept pai in chuin inbox a hi joti ti aga athot chun aman jong hin reply in hi ichun ken jong joti ipine bol ji hitam tulai katin hi le aman jong heo punikom nagpur a theology ka simpe lai ta hi nangla hoyan uma ipine bol ji hitam ehin tin kin jong tun ke delhi a ko uteni koma ko ume ima wang ka bol poi ina ko chimbal phana ka hongpo do hi katin hi le aman heo ki ho koma khabi be hongo kahin muno me ahin tin kenjong ko teni ko ma ko umji in ka podo the hi e pathin phat sa hi le ni kho khat le kikimute nante katitan hi iti chun facebook in ki khoji rontan chule amazon bible sim ahin pathin thulam jengin akimang chan chule delhi akum sungin jong nepal ga ma chapang hola a pathin thu se ji ho jong ehin se pi jin hi ahin bangsil ta in apa ong titan hichun ken jong ka thamonin ka jo chanin pathin thulamin ka kitil kho to jing thlonin hi ahin kum thun lamin
Delhi dar han ka na Manipur zonin ka kile kita na hi 2014 kumin nikha se pai hokiam langa tuithala ka chilai peta in duty post ato pan ehin kovin nanga dinga post a parcel khat hongi ehin tin parcel khat e pin kenjong ka hongdo in a hile Nepali ho jat pun ngong ole letter khat kamun a cover chu ka bian hile from joti tin akizi in kenjong ka simtan hile heo ni lungsit masanga ka lungsit na hitai ni het masanga ka het na hitai ise bangin eni lungtum hi chungpa thin phat sa lo hitan ti khachunga khat hase po hiti kemel ana chenjing dingin hichi thilpi neu cha hi kahin thot e pathin lungsit nin jile cha kani tai atin a hile kejong anui le aka kathotan hi lunghelta en ka umin joti ka lungsit balji in kahinkho aboilon hichi achu hichilahi kahin siam hi Napul kadou jonghi umponte Lungsetna Umlou Hile nan kangai najong umlouding Lungset Umlou Hile setleiya Napul kadou jonghi umponte Hibang genthei pihi kahinkhoa neithoh sa hitam ngailungdei nang jaolouvin kahinkhohi mohseh ahibouve Ngaichullou Hinve kahinkhohi gentheinan eibom jinghe nan lo lungset dang ken ka neithoh nan lo lungset dang ken ka neithoh Lungsetna Umlou Hile nan kangai najong umlouding Lungset Umlou Hile setleiya Napul kadou jonghi umponte Zam lai chol hanoya nang ngailungdei pumin kamau ve nang ngai kahinkho ve himla nang in japha di
la na Umlou Hile nang kangai najong Umlou ding Lungset Umlou Hile setleiya Napul kadou jonghi umponte Napul